7th of June. Haga katang pa parukun baru mensim bokuit. Amen. Kasngi buram bakrau jong ke Trinity bokuit menta kasngi. But pet nadu dang sedang jong ke balang kini ki start jingit kila hikai ngi kana ke jing duai. Nyong the sign of the cross. Banta dak dim pena. Mereka ni haga jing sia ke deka jing duai ya ke Trinity bokuit. Balik ke dak dim pena namar ubleu pa ubleu khun baru ubleu mensim bokuit ni layo jing penim langba ke dim pena jong Yesus Kristus. Takadao ngi ta ke dak dim pena. Ni kan mau bah habang ilayo baptisma. Ilayo baptisma haka kerteng jong ke Trinity bokuit. Habang ilet fly ki pop jungi. Niyo jing map haka kerteng jong ke Trinity bokuit. Kini kibas ngap yang nga kibala ada biya to try pidangkan mau ke jingkolar jumpi aba pila ai ke sati deng ya kene ke sati kum ke senjat jong ke jingit ba ini jonga nde ha kerteng jong no ha kerteng upa baru kun baru mensim bokuit kum juru jing pensele jing kentang lengdo baru ki sakramen jongi ni pediang haka kerteng jong ke Trinity bokuit. But rangi pule na gospel kat kum Yohanes kalenong katsan the kot arpulai Jesu jubab jar bair yanga un kongu ya kaktin junga. But ukpa junga un it yau but ngin ya wan shauta but ngin ya shang but u. Kane galong kawi ke jing shisha kabakrau but ke jing mayaru. Te kan mau habang ni tak kedak din fina ni pon kan mau ya ladi bau bleu pa bleu kun baru bleu mensim bokut usong sa haga donu jingi haga jingi te kan kalau ke jing duai habang ni duai ni pon kan mau ya ladi kan bre singap man gesni ni sedang baru ki kam jingi haga Trinity kertan jong Trinity bokut bre kat badang yad ke singipan ni klat Trinity ni klat kiwi la ja jingja ki bersusi kamtam kini ki ba la ya to upa bar kami ngako ban pan kan mau fi mo teng fi bela pediang ya iwe pan haga kerten jong Trinity bokoit menta ya kolmar jingmot haga kerten naga dao ne naga kerten jong kiwe Mentah kamtam lele nak kerten jong ka mobile la kolmar nak kerten jong ki parmar jeng la kolmar nak dao jong ki kunukti la kolmar dre apne kine ki jing kolmar baro manoban panyatli yengi ka Trinity bokoy mo te kes Petrus haka sitti baning kong jongu kelenang ba ar sitti baning kong jong Petrus kalenong baning kong dekot baar ni pulai gumne kat kum ka jingmang ublei ukpa ya kibala pon kentang dau mensim ban im ha ka jing kongu ya Kris bat ha ka jing pon kuit da ka senam jungu ka jingai bat ka jing sukin nang roy karhai phi tepin ka ha ka kertan jung ka Trinity bokuit niyo jing suk jing penim jing ai bat jingkerku bakar hai jung blai te ko himen ko para bayi ha kene ka singuram wala da kum ki bringim laban sutu kene ka jing maya ka bakrau we blai lai person da ki jabiang barit jungi ni pasang ban sutu kene ka jing maya ka bakrau what do jingkermen what ong yela de o ngam sutu re kan mo ka jingstan jong ki kestan ingkong ki bala hikai ni kene ka jing duai jing maya ke bakrau kila ai jing hikai ke basuktam pan kan mau bang ita kadak din pena ni pan kan mau ledi kerteng pa baru kun baru mensim bokut kamut ublei usangsa haga donur jungi bat kat bang idang tadak din pena kat bang idang duai kene ke jing duai niyo kambun ke jingger ku ke jinge jung blei bat kamtam Paulus aka city jungu wang ingi Pidar bilang ke temple jungu mensim bokut Bari jisuru long ingi ngan sapha bleu pang sapai fi nong hikai
no hikai ba best jungi de mansin bukhoi but nginam sha man sha hikai kulmar da you know mata khamtam lele ki don online class ningilo offline ba play online but kibe kam kanam yarab te ai ba play pa play kon play mansin bukhoi on kar khogadai phi hagateng pa baru kon baru mansin bukhoi la shairu